teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau jalan-jalan sore, kalian cari tekukur untuk kawan nasi sore ya. Oke. Kawan-kawan, Hai kawan-kawan. dukung channel kami, Nuryadi Hunter. Salam satu laras. Jos. Oke, ikuti ya kawan-kawan. Mudah-mudahan poin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kawan-kawan. Oke, kita jemput. Kawan-kawan agak silo, tapi kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mana pelurunya kawan-kawan? Kita coba datang. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh kawan-kawan. Alhamdulillah. Tadi nggak ada pelurunya. Tadi ada dua ya kawan-kawan. Kita periksa lu satu-satu. Oke, sepertinya satu sudah terbang. Kita ambil saja. Kawan-kawan, target kedua. Bismillahirrahmanirrahim.